iz Crnogorskog ženskog lobija. Imamo predstavnicu, molim vas da vas se predstavite, prosto ne vidimo odavde. Poštovana predsjednice odbora gospođo Andrić, poštovani predstavnici vlade i predstavnici civilnog sektora, odnosno moje drage kolege, dobar dan svima. Ja sam Danilović Vasilisa, dolazim iz Crnogorskog ženskog lobija. Mislim da nije potrebno predstavljati Crnogorski ženski lobij na neki poseban način ili pisati o njemu, jer postoji jako dugo, više od 2 decenije. Nisam namjeravala danas da pričam, jer iskreno da vam kažem ne znam šta reći više. Ne znam šta reći. Zabrinjavajuće je, tužno je, porazno je više govoriti o ovome i ukazivajući na bitnost ove teme. Godinama se borimo protiv ovih pojava i ne vidim neke specijalno značajne pomake. Slušajući sve ovo danas, moram nešto podijeliti sa vama, podsjetilo me, možda sam jedna odnosno među najmlađima ovdje. Moram podijeliti s vama jednu situaciju, onako, ajde da kažem, iz mog privatnog života ili iz srednjoškolskih dana. U srednjoj školi imali smo tada neki domaći, ne mogu se sad tačno sjetiti, gdje smo trebali da pišemo o nekom ženskom liku iz jedne poznate knjige koju smo tada obrađivali. I sad ja sam sjela da pišem i pisala sam, nikako nisam znala kako da počnem. Ja imam još 2 sestre, znači moj otac ima 3 ćerke i što bi se u Crnoj Gori reklo jedinac je, nema brata, znači nas smo 3 ćerke. I sad ja tako pisajući i onako uvijek sam bila dosta senzitivna za teme slične ovoj, kažem ja tati mom, tata ja ne znam kako da počnem. A on onako gleda mene, gleda sestre, majku naravno i kaže počni ovako, žena, svetica, majka, snaha. Odnosno, ja se izvinjam, evo, kao i kod Maje, emocije su u pitanju. Žena, supruga, majka, snaha, svetica dali. Koliko li je samo svjetova i vjekova ponijela i iznijela na svojim leđima i ostala da i dalje iznosi i ponese i ko zna koliko će još dugo. Nekako na taj način sam počela, možda nisam baš dobro citirala te njegove riječi, ali stvarno supruga, majka, snaha, a svetica dali. Da se svi zapitamo šta uopšte žena predstavlja u ovom crnogorskom društvu. Nešto sam interesantno čula, nisam sigurna od koga danas, da li kao razlog za ovoliki femicid jeste potreba za posjedovanjem žene. Ne znam šta bih na to rekla. Dosta puta sam do sada to čula, ali kad sam čula sjedeći na ovom mjestu me izuzetno potreslo. Moram reći da eto, nisam u nekim godinama mnogo zrelima, imam 35 godina, ali za ovih 35 godina nikad se nebezbjednije osjećala nisam u svojoj državi kao što se osjećam danas. Jer imam utisak da danas je žena na svačijoj meti, posebno na meti muškarca. Da li verbalno, da li fizički. Ajde, neću reći svaki dan, ali sigurna sam makar jednom nedeljno da izađu neki naslovi u medijima. Da li je žena brutalno napadnuta na ulici, da li je verbalno napadnuta, da li je zlostavljana na bilo koji drugi način ili maltretirana. Mislim da je bolje reći maltretirana. Koliko samo žena trpi nasilje, to uzalud pričamo o tome i o nekim statistikama. Možemo pričati o statistikama, o nekim brojkama, ali koliko je njih koje ćute o tome i koliko je njih koje to kriju iza svojih vrata. Zašto kriju? Kao što svi znamo, razloga je mnogo. Da li se plaše od nasilnika, da li zbog neke stigme, šta će ljudi reći, ali dosta je veliki problem nepovjerenju institucije. Možda i glavni problem. Jer one znaju kad pođu u instituciju i prijave, da one ne jednom da će morati da ponove tu priču, nego 101. I u slučaju da samo jedan jedini put, posle ko zna koliko ponavljanja, jednu jedinu rečenicu promijene u svom iskazu, one će biti vraćene i sve što je rečeno bit će dovedeno u pitanje da li je uopšte istinito. Ne bih nešto previše dužila, evo žao mi je što je ministar otišao, čula sam da će da se otvore 3 krizna centra za žrtve seksualnog nasilja, ako sam dobro shvatila, jedan u centralnoj, jedan u južnoj, jedan u sjevernoj regiji. Ja moram reći da crnogorski ženski lobi ima jedini
kao organizacija liniju za žrtve seksualnog nasilja. Ja se nadam da će neko to prilikom otvaranja centara uzeti u obzir. Nisam sigurna u kojoj fazi, vjerovatno je to u nekoj pripremnoj fazi, ali nadam se da ćemo kao organizacija biti uključeni u taj proces makar na neki način. Da zaključim, potrebne su jasne, odlučne i dugoročne promjene i akcije koje će osigurati adekvatno kažnjavanje nasilnika za sve oblike nasilja i pružiti stvarnu sigurnost i zaštitu svakoj ženi u Crnoj Gori, a femicid definisati kao posebno krivično djelo krivičnim zakonikom Crne Gore. Sigurnost žene jeste odgovornost države. Mogu tvrditi da ćemo i dalje nastaviti kao i do sada da budemo glasne, jasne i konkretne. Ako nas ne čuje, morat će. Zahvaljujem.